أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين وحمد مزهلا припадена единствено Марија Кјара, чијаске Аллахеске те бареке ва таала, касамену божавинаја, кастарамен помошем опростродаја. Хамди кираја Алеске те бареке ва таала, o jek hem jedinstveno amaru ma'budi kasameno božavinaja, kaske amin sa mari ibadeti usmerinaja. Hamdi kere aleske te bareke wa ta'ala, o gospodari istokoskoro hem zapadeskoro, o gospodari taro vidljivo hem nevidljivo, o gospodari dženneteskoro hem džehennemeskoro. Hamdi leske subhanahu wa ta'ala, o kovakova so obskrbinala men, bizo amen trudo te da. Hamdi kere aleske te bareke wa ta'ala, kovakova su putingja amen, bizo amen adavate roda. Neka aleskoro salavati hem selam uprako amaro najšukar pejkamberi, uprako amaro najšukar primeri, uprako amaro manglo resuli, uprako Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wa sallame, upra aleskeri cenimi hem poštojmi familija, uprako aleskeri plemenita amala, hem uprako sao muslimaina kova so živinge, živinena hem ka živinen, Ela fensar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Allahumma amin. Avdivi inshallah ka družina amen, pande ke nasihatea, kova so vikingemle neli sarlanco, avdive amen, hem ola nekogaš. Soske agjare ni vakergem, akava lanco deka ka vikinelpe, себепеа те шајте дика сар амен авдиве живинаја, а сар ола, то е тамаре предходникија некога живинге, сар ола денге трудо која наве Аллахеске те бареке о таала, сар ола борингепес баш одине Аллахескоро те бареке о таала. Па авдива маро юнако ка се сока дружина амен, као вол пандајек таро табиина мануша кастар со Аллах те бареке о таала сине задоволно, а викинела песине Амир ibn Abdullah et-Temimi rahimehullahu ta'ala. Amir ibn Abdullah et-Temimi rahimehullahu ta'ala, kova so i istorija prenесинела меѓу олестар дека ов сине младичи, терно скроз, панда на синеле твакерав брада копиро муј, кога те вакерав кергја хиджра, те джал ки Басра. Соске ки Басра, по хилафети, Omereske radijallahu anhu, janena tumen дека Омери радијаллаху анху магли Басра те керала сар центар котар сока десмунено муслимајна, која дава бакти. Со десинела пес тогаш, джанаја дека о главно кова со сине ки Басра, хем наместнико, хем даија, хем манушково со учинкерела сине, тано Ебу Муса el-Ешари радијаллаху анху. Ов сине и главно черен ки Басра која дава бакти. Хем аѓарени да керена хиджро муслимајна ки Басра те шајте ва керави Басра то вол метропола, то вол танкотар со каде свунен со муслимајна. Соске, джанаја деки Басра сине обарвалипе сине одоте, о злато сине одоте, о оружје сине одоте персијан ценгоро. Буд сине битно тани Басра која дава вакти. Суде сине лапес, джала дари го Амир ибн Абдула, рахимехуллаху таала, hem ovola i senkataro Ebu Musa el-Ešari radijallahu anhu. Olea družinala pes, kaju Ebu Musa el-Ešari ovdalea. Lestar učinalo dini, o lestar prenesinala hadisija kova so šunataro poslaniku alaihi salatu wasalam. Znači, ovola te vakerav o prvo manuš Ebu Musa el-Ešari radijallahu anhu. O Amir ibn Abdullah, rahimehullahu ta'ala. So desinela pes oleskere životoja, ovki Basra, ovola која джалатано нормално, обично инсани ки Басра. Ама за кратко периоди со ске денѓа значај едине Аллахескоро те бареке ва таала, за кратко периоди ем која дарига ово вола и главно черен тари Басра. Соске себе пиле скоро знаене, себе пиле скоро зухтаро дујналуко, себе пиле скоро таквалуко, која кава дујналуко, ке релале Аллах те бареке ва таала то вол и главно черен ки Басра која дава вакти. Сови сифати асинелеле Амире ибн Абдулла рахимехуллаху таала, кога со Аллах те бареке ва таала тано себе писоске воздигнингјале, а кога со амен авдиве на не амен, искрено, или иси амен, ама на функционирање амен генесар шукар. Цело по време на кавалале сине ко 3 деля, ко саве деля. Или тано ки халката розикр,
или тано ко дерсија, или тано ко лебе знаене, ко учибе Кур'ани, значи или до текади келе присутно тано, или тано присутно кои ибадети Аллахеске те бареке ва таала коркори кој тано кере, сиди мотаро мануша, сој тано јектаро сифатија и искрена манушенгере ко дујналуко, авријалтаро мануша танола, кој тане коркори, тогаш тане Аллахеа те бареке ва таала, тогаш представинена по ихляси Аллахеске те бареке ва таала. Иначе гарени ки гужваме, сари не сем богобојазна, сари не сем шукар, сари не сем таквалие, никој ко кругијатаро тари гужва на керела ѓунахи јавно, гаравајамен таро манушахем слично, хем дикјоваја дека сари не машала сем таквалие. Ама кога сем коркори амаре господаре, тогаш шиклола менге те вакера проблеми. Ема далеске амен авдиве агјар живине, а ола англе некогаш живинена сине агјарени со која сине коркори Аллахеа, тогаш синеле огромно дархем почис према која Аллах те бареке ва таала. Повели сине ки халка, лела сине знаене, или сине коркори, осамени нела пепе господареа, себе пи зикр, себе пи балјакери бе Аллахе, себе пи клани бе нокно намази, себе пи бадети, акова со само ове млескоро господари джаналален, а кади ка поадари га лескоро живото, козом сине овте вакерав искрено и бадечи Аллахеске те бареке ва таала, или трито случај кога сојтано ко джихад која наве Аллахеске те бареке ва таала, или тано до те присутно. Хем вакерено современики алескере таротабиина, амен на пенџараја дека која верта негде шајте дикалесине освен која кала трин тана. Значи халка таро анди бе Аллахе те бареке ва таала таро зикр, или коркорите келпески бадети пе господаря, или трито ко джихаде Аллахеске те бареке ва таала. Ја верте ме праля кале манушена штисинете дикенле. Ема далеске Аллах те бареке ва таала те вакераб воздигнинге оле скоро степен. Која киранаме на мен харица која кава, пошто морате кераминге харица, нели компарација на не амари цел само те шуна сарула живинена сина, мен джана сар живинена синола, него те дика дали амен да сием која дава сарула живинена сине. Скола живинена сине агјар, ама мен ки денешница да агјар живина. Дали ко Аллах бишуштар сатија амаре денешна, дали аменге да келела ки улога и халката розикрија. И сиамен ли воопшто халката розикрија? Халката ро учибе, халката ро лебе знаене, дружибе Кур'анеја, сикаваја ли амен некас некој сикавала мен ли амен? Сием ли присутна ко халката ро таро зикрија, која маре бишуштар сатија? Насием, това е искрено. Насием ке сапки халка. Дали коркори сием аскети, а сием зухт кераја таро дујналуко им сием паше Аллахја, која сием коркори, па сием и бадечи Аллахеске те бареке ва таала, сием ли кјакаја група? Искрено това му дарѓаме на TikTok, му дарѓаме на Facebook, му дарѓаме на глупостија, која содржинејаме ленцар, секоја рад, сакераја само кои бадети на сием која сием коркори Аллахја те бареке ва таала, мате кера Аллах и дали сием ко джихаде Аллахеске те бареке ва таала, од ова о Аллах те бареке ва таала нека смилујното ме ко прости на ламенге. Еле синеле акала тринте вакерав сифатија, кова со кергелете овол о Амир ибн Абдула ради рахимехулаху теала, од ова кова сојтано познато ки историја, амен постем од обором те вакерав берша кераја оле скоро лаф. Со случајна пелеа, ово добором сине скромно, со пренесенена лескере savremenikија ектар олескера мала, пренесенена вакерена, кога амен каѓа сине ко друмо. Те патујне негде. Или те джан ко джихади која наве Аллахеске те бареке ва таала. Джанен ола джана сине ко групе, хем ова керела станло цидела пе сине ки страна, коте сојтани гужва групе, ов цидела пе снелендар ки страна, без разлика дали каѓан ко джихади која наве Аллахеске те бареке ва таала, или ка керен песке чете, или каѓан те патујне негде. Ов цидела пе сине ки страна, хем посматринела сине секоја е група. Хем синеле аѓарени осет прецизност, те джалки одредими група коте со каделен ову условија, ако е дозволимо ко шеријати, те джанен, ов каделен условија, колајта не лескере условија за да ов ленцар тоболки група. Ако сложине напес, овола ленцарки група, ако на сложине напес, цидела петара да ја група, напатунела ленцар или наджела ленцар ко джихади. Ја вере група каро допеске. Кола сине лескере условија кова содела сине ова дале група. Кадо ближино пе ленге сине, хем вакерела ленге сине. Ман и симан, трин условија те давтумен, ако тумен прифатингена кала трин условија, тогаш ме капатуј на втуменца. А ако на прифатингена кала трин условија, тогаш вакерела мена не тава втуменца. Кола е вакерела дла трин условија Амир? Вакера ми ги сомангија.
О прво условтано. Те патунгюмнек де туменцар, мете служи нафтумен ко цело друмо. Са со катре бил туменге, мете служи нафтумен. Одујтомло условтано. Кога кавыл вакти намазеске, метоав муезини бизу изузеток. Мете да везан. Хемло трето условтано ко цело друмо, мете ки нафтуменге хајбе пиве, мете троши на мумали. Агар далален сине условија. Ако прифатинена, джалален цар. Ако на прифатинена, родена песке ја вера. Та човара кате. Клана не само три условија. Ола агар живинена сине, амен саравдиве живина е. Амен функционири најале агар. Без разлика. Ајде мате вакера ола патуинена сине нон стоп. Ајде амен на патуина е. Ајде ка вакера дека амен дружина е амен само. И си амена савке не саве позитивна условија. Амен кога патујнаја или дружинаја, амен искрена това. Со кераја ковајта на маруслов. Джале амен ги валајче. Ушти. Джајда кана уштја кана. Акавајта но факти. Акавајта но факти. Почми до мандар. Пасари на мен. Ушти ту. Лескоро услов си не спротивно. Мете служи нафтумен. Услов. Те мангена. Мете служи нафтумен. Со значинела дека кога спојнаме ленцар, амен се ја вера. Дојто услов, кадето е зани? Набе, ајде, ушти туде е зани. Наме када ве зани. Услов ле скоро овте дел е зани. И награда джанала, Аллах те бареке оталя бареме и неца кака му е зинен ко судно диве. Хем трито ле скоро услов, на сине шкрто. Услов сине леске. Овпе парете трошинале муслиманенге која набе Аллах еске те бареке оталя ко друмо. А даватано буд битно кој ислам. То волтут срце кова сојтано правдо. Соске вакер, ја посланико али салату весалам, и садака на намалинела обарвалипе емануше скоро. Него само баля кералале. А да вас не скоро услов. Това е искрена. Дали амен ко друштво си ема савке мануша? Дали амен си емо прво колакова со мангаја, која наве Аллахеске те бареке во таала, те учествујна ко не само хајрати. Лескер условија си не адала. Ема да адбомна кералале си не соске мангелате си кавал пе него таропло богобојазност, тари дартаро Аллах те бареке во таала. Соске вакер го посланико салаллаху алейхи ва салем којектаро пе хадисија. Најшукар ко Аллах тано оковакова сојтано најкорисне манушенге. Повторно најшукар ко Аллах те бареке во таала. Чим којек друштво и силен тутар само било корист, ту сјано најшукар. А о корист е денескоро воздигнинели да реđe манушески. O korist je dineskoro. Kasi si tut korist ta rodini. Ема далеске да вакер го посланико али салату весалам, дружин тут околија со ка се тинкерал тут ко Аллах те бареке ва таала. И основата ни лестар кадике шукар корист сар со вакер го посланико али салату весалам ки компарација ко хадис имам муслимеске имам бухаријаске дека о шукара малтано саро продавачи емиске скоро, а обилачи малтано саро продавачи кога со керела жароја бути. Соске кова со те вакера викнала миски или ка почастинол тут мискеа, или ако на почастнату барем лестар как ханде шукар мирис. А окова кога станоковачи или скоро жаро кат харол тут или тена најхарица нешто лестар и клола билачо мирис. Соске о корисно муслиманита но најшукар ко Аллах те бареке ва таала. Пова дава се бепи да условињален вакерге кадавтуме на кала три условија за да те патуина в туменцар. Со те служи нален, тоа ов корисно. Ов корисно. Те дел е зани баши награде Аллах ескери те бареке ва таала ко судно диве хем трито те трошинел помали фи себилила е Аллах еске која нав те бареке ва таала. Сар со вакер ги учењакија баши са жалингем кај трошингем амаро вакти. Башо са жалингем кај трошингем амаро вакти, освен на жалингем со трошингем амаро мале муслиманенги. Освен од ова вакела на жалингем. А давајта ни почасте верни коскири. Ема далиске треба да ти кај сине ленгаро живото, сар живинена синола, ем сарав диве амен ме прела живинаја. Пренесинела пес дека јек диве јек таролеске реамала објаснинела ле козом сине овте вакерав богобојазно. Вакла лелема мен те патуина ко джихади ко набе Аллахске те бараке ва таала. Астарга мерат. Па вакерала таро јек пути медиклумле вакерала со керала преметингумле вакерала окола вакерала логоринге песарине кошатоера оба керала лела пеграсте а месум сину што моди кавалес не лева клатачно лепрати на вале со керала
Вакерла лелева керела пеграстева керела хем панлеле кое каш. Гелова керела кое джбуна кетингялиске свежочар. Буклава керела пеграстеске техал. Хем почмингяни дете куволва керела ко каштагар те нашавгел. Ме вакла коркури манги вакла влечингами пажна несар. Па вакла коркури манги вакергю. Вакла мека пира палали сете ди каваква манушка и джала. Асине вакерела темница доста. Пиргюм диклум ле вакерела сараракапески ектан. Вакерела хем вакерела буляргяпеске нешто текланинал. Па вакерела ме гарабгюма вакерела хем почмингюма клати ди кабле со керела. Па вакерела почмингя текланинал. Одоборум вакерела скрушено кланинал асине. Со мева керла, дик со сведочинина, субханалла, пазинен кој сведочинила манушкова со дикле сахабен. Значи дикле сахабен, дикле разната беинен. Ола сведочинина ква. Вакерла меджи акана вакерла, наси немам прилика вакерла, те дика вакерла, сар мануш кланинела гјарени скромно, хем скрушено, намази Аллах ескете бареке ва таала. Па вакерла дал дигун килесте ово доборум скрушено, одоборум скромно вакерла кланинела сине, леля вакерла му внимание. Па меѓу која дава вакерела, кога денѓа селами почмиња вакерела те керел дова ко Аллах те бареке ва таала. Па вакерела кога почмиња вакерела те керел дова ко Аллах те бареке ва таала, меѓу која дава вакерела вакергја. Вакла ја Аллах, ту ман створињанма коркори. Ме вакерела Аллах живинава коркори. Хем свесно си уме сар муслимани, пошто туман упутињанма дека ме джевапи кадав коркори. Хем свесно сум дека англатуте Аллах куштав коркори. Хем свесно сум дека кокабурида коав коркори. Па Аллах пошто ту ман створињанма на савко саво сосиум. Ако ту ман на поможињанма ме ти истрајнав која кава дини. Сар ме ки истрајнав. Бизотло помоќ Аллах, сар ме ки истрајнав. Која кала мубарек диреса морате халова, кала не са веленгере дове, хем те чивален која маре срција. Соске, у истрајност кодини Аллах ескоро те бареке во теалетан и најпари бутикова со шеек муслимани те халовалла. Најпаротан од истрајне. Ко повеќе случаевија, џанена ли со локо? Локојтано те примине ислам, хем тобе сар пудимо балони. Телео балонем те пуделе, фу. Кади челе таро ек пути кога ле бие коста дика баре браде, абе офтано на чисотова керавтке најбаро муџахедини. Ама таро ек пути таро бусо пудингео балони ка пайроло балонем нашти користинала ле бише. Хем тарепти кад келе ни брада, ни пантолке, ни коа ништо не ле бише. Ни гале бија сабистерија. И средина ме прајлетано најбитно. Хем ово доваро далас не тарала, вакерга Аллах тумана савко створињанма, неакане ако тумана поможињанма. Ме ти истрајнав која кава дини кој манка поможино. Вакерла мешу навали си невакла сова керела. Па вакерла вакерга ја Аллах. Тува керела џанеја маме козум сум слабо. Ама ту џанеја да Аллах козум ме тут мангаватут. Пазнен ленко обзир. Акава. Омна шлета романуша. Хем керела дова кират. Кога Аллах ки прво небеса. Хем тану гарабдота росао мануша. Хем омна џанела дека кавале скоро амал пратингјале хем шунелале со керела дова. Хем доборумтан увискрено Аллах ако моменти. Соски учењаќа саринева керге јек. Ако мангијате чистинето ихляси, ако мангија скроз ове чисто ихлясеја, ако ту си каѓанто невси, ракјате ту уштел, кога собала ти ромните чавети и дај то дати фамилија. Хем коркорите кери бадети Аллахеске, па макар пароту ке одова со кереја, о манушково се уштела ракјате те кланинел кога е тано коркоре Аллахеја, а савкени фак на еле. А савко мануштано искрено. Па макар ви бадетилеске паро, соскетано искрено, соске опхагля по сојбе. Леле абдези, керели бадети Аллахеске те бареке ва таала, хем со значинела дава значинела дека ле никој на дикела ле ом на маринела дали некој ле дикела ле, адва на ферминела. Хем адалеске тано искрено е Аллахеја те бареке ва таала. Хем овда агјарни кергја дова хем вакерела, акава мале скоро вакла месу кјуму штилумо панда кланинела, месу кјуму штилумо панда кланинела, хем вакерела пред ки зора више те правгол сабах, ова керела кергја пандек довен вакергја. А да јас не рескери чудно дова. Вас не скоро ихляси. Хем вакла вакерга ки дува, ја Аллах, правгјола осабај. Хем секој тутар родила и абдесутни на фака. И абдесутни рска. А ме тутара дава народава Аллах. Него ме тутар родава, ту слушине манге отрим букја со родавален тутар цело живото. Дујо слушињан манге. Панда јекна. Ева кла мекоа шунгјума кава, вакерела тропкингјум. Трак кергјум ови рангјапем диклама.
Ема кла прекини гјава кла те керал дова. А манги сине будбитно мете шунав сој од дова, со цело живото, доборум скрушено, доборум кланинела Аллах еске джелешануху, сој од дова со обтрим букјар, од ингјатаро Аллах ду слушингалиски, а панда ек на панда, мангавас не те джанат. Па ваклов која дикама прекини гјате керал дова. О сифатија и искрена муслиманенгере, на нелеске битно те дикенло јавера мануша. На нелеске битно те керенлеске лајко мануша. На нелеске битно те коенлеске сарине аплавус леске. На. О битно леске тано лескоро однос лескере господареа те бареке ва таала. Со деси нелапес. А кава дикеле макла дали вакерла туман цело рад пратинген масо керава. Вакла пратинген то со кереа. Дали вакла сад диклан со керава. Вакерла диклан то со кереа. Вакла чак шунган соро дава. Вакла дова да шунган. Вакла шунма. Замолинава туканава Аллах ескете бареке ва таала. Никога шакава мате вакерели никаске. Никаске ма вакера кава. Па кава вакер јареске вакла дава тутла. Додека се јан дживдо. Меа кава никаске не ете вакера. Ами симе е кусло. Те вакере манги соја да вас родингјан ту. Тримбу ко Аллах цело живото дуј денгја тоа екна. Ако акла макер мангја ја. Адлајта не букјако асојта не машкар мандехемо господарем никој на джанелален. Акла уреду. Услов манге мате ширинава кава додека ту на преселинеа те вакере манге колајта на дала букја. Вакли јако манге ква мрско, ако ква мена мангава те керав. Ама пошто пошукар манге те вакерав, само туте джанене го те ширингувала кава комануша, кава керав. Вакерала дуј букја родингум тароало Алла денгјален манге. Јек бути родингум пандана денгјамана. Вакла на динавама, деко Алла кадала манге. Ако ајтану баро благо да таро Алла те бареке ота. Кла соадава. Дикен соро дена ме прајла, хем кувен ко филми валлахи соро даја мен авдиве. Акла му барек ракем соман гаја мен таро Алла, се што родаја, таро дујна луко. Валлахи, се што родаја таро дујна луко. А ова кергја. И прво бути која со родингјумла таро Алла, омна си не женимо. Акла вакергјум, ја Алла, кер мато волман потреба таро џувля. Па вакерло Алла кергја одова. Мена мангавате жени нама. Но се ти нема потреба, таро дова. Вакла дујто кергјум дова, ја Алла керма ника стармате дарав. Освен тутар. Валлахи вакерла. Сасојтано створение ки небеса. Хем ки пум, ника старна дарава. На джанава кој те појавинге во агнаманне. Освен таро мо господарите бареке. Шунена кала дова. Хем вакла панда ек бути родингум, панда не слушин дава. Со, вакла вакергјум ја Алла. Лева керла мо сојбе ракјат. Мат те осетина потреба таро сојбе. Те до ближинама туке аѓарени искрено цело рате на кавла кој бадети туке. А каво Алла панда ни слушингаманге. А кава кега субхана Аллахи ва бихамди о манушеа ту туке неправда коркори кереа. Пакла соске. Сарва керла не слушингату таро Алла два паметари ратва керла тут пратинава ту сабак више зани дена. Ту панда кланинеа. Ту панда дова кереа. Па сави рад панда јавер, зар на тоа те до хакоте душа корона, се на тоа те де о хакоте тело скоро те сове. Мене сум задоволно таракава. Ме панда Алла манга ваѓарте керам. Ме прајла. Ни дова да јаке, ни дадеске, ни чавенге, ни барбали паске, ни на джанава, на двана постојнала ленде. Джанена ли ко меѓу кодове, сова кергја Аллах ескете бареке таала. Што е нака изјава. Акла Аллах. Ме сведочинава два со осетинава комо калби. Акла сведочи бе валлахи тано огромно сведочи бе. Акла Аллах ме сведочинава два со иси комо калби. Дека тут мангава тут повеќе таро сасој ко дујна луко, сасо постојнала. Тут повеќе мангава Аллах. Валлахи кога би деаман туман. Цело барвали пе дујна луко скоро. Цело барвали пе сасо иси. Таријек страна те дема. Хем тут ове тарие страна, мете бирина машкарко цело да барвали, пем то задоволство, диксо вакла. Вакла кабирина авто задоволство, диксо вакла. Него туѓа неа дека ме кабирина авто задоволство. Туѓа неа дека ме то задоволство бирина вале. А кавате вакере Аллах еске која се јам коркорите признане на елокоа. Бут пара кава. Тоске кахоа бе, на неа гјар. Валај на неа гјар. Бути колаја кана кава ти изговорине. Дикеа, колајтано.
Ама хај коркори беше агаре ме Аллах ја касјан. Нагла комануша. Акира ако бе елхамдулилlah, на бе ахи. Амен тикну искушение валлахи која старла мен добором тикну искушение. Амен елхамдулилlah само изговори најале о срце но сетинала ле бе. Валлахи биле. Искрено тоа. Но сетинала маро срце рахатлуко. Не може. Иранајаме нон стоп кога да вас исијаме нахи ко срце Андреа да пари па да овки бе. А елхамдулилlah тано навика. Механичко елхамдулилlah. Вакераја. Ленде на синадва. Ов сведочинал их на сеја дека ов кабиринало задоволствен пазен сака џанеа ту. Дека ме кабиринавто задоволство. Бимана нашти вакрену чејнакија. Нашти туте вакере нешто Аллахеске потврдно ако претходно на кергјанодова. Ако скоро живото кади кенде ков кергјадава. Кергјадава. Иранин туме наменде ко живото. Сокерај. Иннел инсане ли раббихи лекенут. Пакер ги Аллах. O insani sprema ko po gospodaritano kenutano insani. Кога со Аллах те бареке во таала далале ме праля буд благодатија. Чавером ни фамилија кер барвали пе хајбем пибе си фирем ифтајра. Ем на џанама набројнен туменки годи саве благодатија туме најболе џанена. Таро пиривем тарамаро слухем тарамаро вид. Ем далале јек искушение. Па кенутано манушкова со сакала благодатија ци далале ки странем овдикела само искушение, ем овкинела каде искушение. Е Аллах вакерела о мануша спрема ко по господара савкетане. Валлахи амен си мадала Аллах. Амен сведочинеја саракава мануш со сведочињатуке дека ту џанет кака бириното задоволство амен сведочинеја дека амен си масаке. А кавана хоаваја кана си ем искрена. Валлахи амен си магјар. Ака не искуши на мен нешто меа кава со вакерава бисер ѓумле готово. Ира нама комо проблеми, комо искушение. Ако е тано хако. Си не случај, ако вас ова клов докажин гјале, ослободинени басрах. Лено персиско царенгоро барвали пеахи. О саат им не би векас. Ради Аллаху анху. Ја не на цело случај, ако сар десинела пе се басраја. Лено барвали пе. Кога ковена ко дворо ленгоровахи. Джаннали со аракена. Диамантија, бисеира. Разно оружје кога со марина пе сино крајле ахи. И Бизантија. Значи, ахи доборум гердајна златна, доборум баро барвалипе, со историја муслимани гири, а кава запишнува. Осатим не бивека свакергје, сахабенге, која два вакте име табаиненге, која со сине живде. Вакерела, кеден са кава барвалипе, кој ек там, пошто буд барвалипе, ахи. Кеден леса, кој ек там, ек петина морате да ко бейтул мала, око вака дерine муџахединенге, која наве Аллах ескете бареке во таала. Вакла додека ола кединге пе вакерела мсари не вакла леле подоле а кедемо барвали пе буд барвали пе субханаллах ве бихамду Аллах те бареке отала букле муслиманенге баро барвали пе кога вакти кога свонге олодова пренесинала пе ки предаја сарокотара вала ек мануш едва е влечинала ек буд баро сандуко буд баро сандуко са прашина тюпи ме обалали скере джерна сари ко джихади на не тут изгледине сарамена кана тип-топ Ола два бистрена си не. А вала хем цидела пеа огромно сандуко паро, будба паро сандуко, цидела пеа. О сахабија која диклеле, емо табеина дуралда на калачиле. Кој бакава? Некој на пенџарела ле беа. На пенџарела ле бе бави. Таро ленгере скромностија. Таро дова козомола на мангена сине товен битно, лако мануша кој ола никој на не. Басаки ричерен си нова. А оле му сахабе, кој беа кава со цидела, кава баро сандуко. Цидела ле, ресаладжи ко саат им не биве кас. Емо саат вакерела леске. Сој беа кава Андре сој си, ко сандуко. Вакерела Андри си са диамантија. Са злато. Цело сандуко ахи. Маргја пес негде, емо свонгја од ова, хилеле од ова, сар плени. Пученале. Клате налелан нешто андрал. Акла метелан нешто андрал. Валлахи вакерала каја си немање огромно навреда тари тумари страна. Ме вакерала. Те новолман дужност. Дужност те новолман.
Те влечинав си на кава манцар котар кајта навля катангла туменде. Се бе питовала каве муслиманенге комали ко бейтул малтовал то кој не по муслимајна. Мене би теловава си на калеске ните ваздавли. Не би теловава си ните ваздавля камоли теламанге нешто калеста. Буклаленге адавајран галенге попикоем геле акала шокириме. Канавредингем лели која кава мануш нина джикерала хите денле скоро петина ко бейтул мармода те дели нопем со o mujahedina ko asomargepe ko anava heske trebodatelem peske delo tarodo bahi. Tarda barbalipe. Barbalipe ti soto bi astina aptu ke ahi. Ogromno barbalipe. Nina джикерала и джала peske. Mukla adava джала peske. Ie kolenda rakelena ekeske vakla Тибути ковол те пратинелем те джате пуче која кава. Пратинела ля кава вресела джико не саво. Кер ковол Андреа кала опучела лескене комшино. Када која кава мануш? А кава векла кој? А калена дженна векла кој? Око новина джена еле. Туме кога никасна дженна кога кале мануш на джена. А кавајтано најскромно мануш, а кавајтано најучимо мануш, а кавајтано најбогобојазно мануш, а кавајтано ковакова со наеле ништо дуњалу која. А кавајтано векла Амир ибн Абдулла етемими. Офтано вакли черене басракири. Аква сигарале макла джаннали кој сино мануш кој? Вакерло мануш сино Амир ибн Абдулла. Ола джаненале која навахи. Шунгелеске кој тана мана джаннале сарли чинала. Аква джакер гемле тешко аменге. Тешко аменге сар кој гори на англа кој Аллах те бареке. Оа навле скоро си не прочујмоаhi. Ана джаннале сарли чинала кој тана? На синеахи ови монотаро проблемија. Джаннали кој килаеске фитна? О муслимајна. Козом богобојазни инсанија. Јек диве дик со десинела пелеа. Пренесинела пе дека и клилоа хики чаршија. Периндо ки чаршија. Дикела сар јек полицајцо, ки исламско пув, ко дарул ислам. Јек полицајцо ахи, кога со бичалгјало наместнико, цидела ахи е кеа катарени, ехлюр зиме, заштитнико ки исламско држава, кафири кога со платнорске джизија. Цидела ле силаја бе ахи. А кава ахи о кафири вакерела, о тумен, кога со сиен муслимајна поможинен ма на калестар, зар вакерела на мангена ли вакерела те заштитинен вакерели заштите Мухамедескири. А мен си ми заштите Мухамедескири, заштите на намен. Ваклат, о пекамбери тумарова кергја дека амен си емлескири заштита. Заштитине на мен, никој ахи. Ов само со на кела која диклодова, хел до ближина песо до те. Ем вакерела кале полицајцуски, а шта вакерела? Смирин то тоа? А шта? Со манги алестар. Вакерло мора табл вакерела манцар вакерло наместнику вакла наредингате лавле манцар. Ака вирана да пес. Која каво кафири, која со ехлюл зиме, вакерела леске. Платинеа туке ли ту редовно джизијакате? Вакла валај, вакла са платинава манге, вакла дик соске влечинела, ман вакла на не потреба. Јако вирам напеко полицајцо, вакла ако платинела песке соске влечине але ту. Вакла мамешин ту вакерела, соске ту вакла мешине тут ке мари бути. Мамешин тут мангетано наредимо ме те лавле. Ако де вакер вакла соске леале. Вакло долеске соске треба да тингаравле наместнико скоро дворот е чистинал, те срединал. Ака виранала пес лесте, ко кафири, ем вакерала леске. Самостојно мангиали те джа, насер, учи чорбе бабиче? Вакла самостојно мангиали вакерала те джа вакерала туте чистини наместнико скоро двор. Вакла на мангава дејата ни буд пари бути, каму дар ги або дори соске те джа. Акла цидала ле силаја, акла пирбе тули кабирине. Ака виранала пе вакла ма соске вакерала јарке реалиске. Ако вакерала туке дека на мангела те джал, не елеске морално тело пе те джал. Макла тули кава кербе само муслимани ту најпаметно стално изигринеа. Ака ви карала пиджуба, ахи, учарала кафире, гушинала ле, емиранала преку полицајцо вакерала, шума. Додека месиум джибдо. А далинка со заштитингјале но посланико салалаху алейхи ва салем дека заштитинале. Емле лалепе. Кедингјапе гужва народо против лесте, ама соске агар против муслимајно овкерала. Сара кава агар овкерала против муслимајно, наместника маро наредингја ментела кале мануше олалале. Со керена леске кано муслимајна. Тари љубомора спрема лесте, демеков стално тано онај паметно до те. Лена пе хемджана ко наместнико ем оптужиненале. Соске оптужиненале. Вакерен наместникоске. Вакла шун. Вакла офтано проблематично личност.
Овстанло керела ва керела ѓарени фитне машкарамен деко муслимајна. Соски вакла со кергја. Сар прво ва керело овне гириноло сунете пејгамбереско алейхи салату вассалам. Намангелате женинол. Обна мангелате женинол. Дујто ва керела со керела, ова керела нахала ва керела кова. Нахала мас. Сар беја гар керела. А керела оје ке викинле ва керела кадике, овта најпаметно керела пестанло ва керела. Викинала кај наместнико. Вакла дали Амир тану чачеа кава ва керела со ова керела пес дека ту не гиринео сунете гар со намангијате женинето. Вакла валдахина. Вакла џанена ли ме соске напрандинава ман? Соске. Вакла сар прво ме ва керава дека на нетаро умети окова кова со намангијате прандинопе. Ме двава керавале. Вакла мани си ман јек душа. Кој Аллах те бареке ва таала денгјала манги. Само јек. Ја Раб. Сави мануша валлахи. Вакла само јек душа ману Аллах денгја. Хеме одоја душа мангавате давла само Аллахеске, само лески бадетите керав. Даравате женингјуман дека катреболте делинамо време нешто Аллахеске, нешто меромнаке. Калел му време, од ова време кога со ме мангавале Аллахеске те давла деске на женинама. Мато одврати но мантаро Аллах. На мангава. Акала чиле. Ава кероло кова соске на хајамас. Соске ваклату на хајамас. Вакла валлахи. Мева на вакергјум дека забрани му те халтамас. Вакла мастано дозволи му те халпе. Ама вакла мена сум ко хали вакти те хамас. Хем вакла плюс да која сум ко хали вакти те хамас, ставмо на ема. Ставмо вакла кога била мангима на ема нодова. Хем вакла од навикнингјум ме те хала дава. Вакла пренесингја менге дека туна мангија те хако асјан кото танда. Вакла кава керавту менге довада со проблеми. Меши винава вакирала котан коте су повеќе и сила керала кафира. Хем вакирало лачине на маса. Хем кога нела пес манге мас ме дарава мате чинеле кафири. Па на мангавате хабо два со нечин доконава Аллах искете бареке ота. А валлахи вакла, билахи вакла. Дуј сведокија, нека сведочинен само дека муслимани со канал манге ме те хавмас, дека мене ете хабли со манге наке. Ара кава мама километар Аллах прописија. А кала чиле. Пишинге акова писмо ко Осман ибн Афан, ради Аллаху анху, ко халифе муслиманин го рахи. Бичарено ко Осман ради Аллаху анху. Само со четинела Османа кава. Повратно писмо бичарела ко наместникот Ари Басра. Ем вакласки шуман. А кави инсани дано ја берманош. Осман ја. Генерација бе бабе сахабен гириджи ко теб табиина сине сари пуе мине беса. Мате кера мен лаф јахи. Амен мате кера лаф ја мен. Халилоле Османи џанала кој та нови шахи. Иранела повратно писмо вакерала, а кавајта но ја берманош. Вакла шуман со вакерават. А дале мануше маму гледате. Вакерлеске нека джал вакерлов кошам нека живина. Не ете му кенло муслимајна ле рахати. Овна не да теске. Кога четинела као наместнико ахи. Халила су и бути. Лела ахи. Соске вакергио Хасан ел Басри рахимехуллаху таала. Кога би амин дикае сахабен. Амин ка вакера де колај дилине. Муклали ни годи. А кога би ола амин дикена мен ола ка вакера на менге дека мена се муслимајна. O Hasan el Basri ахи. Табиини сахабенка. Сахабен. Мате кера лафи амен ахи. Ако наместнико викиналија макласки амир. Агар беше букја. Туа какаджа кошам кажи вине. А кате ту на јетове рахати. Чима клас матрина то ту сарфит на кате. Туа кате на јетове рахати. Джа кошам. А мека бичалав ко Муави ибн Суфијан. Ко сахаби. Ради Аллаху анху. Ка бичалава ке лалесте писмо ту те аџикероту цар не саве баре мануше, цар не се наместнико. Ем бичалава да ахи. Аџикерала лахи Муавија. А вола Амир ибн Абдулла. Етемими. Инсани и черене Басра кири ахи. Аџикерала. Коги клодовте на пуштинали Басра ахи. Палалесте толпатаро муслимајни клона. Испратинена ле ахи. Джана. Овира напатла доста джакате добро шукари испратини манава кера. Намагинато двинем пелеста. Тари границе Басра кири абриал джана ле ахи джана. Ова чагален кој е брдо. Ема кергјален ги шунен ма. А ката ме раздели на јамен више. Вакла, ама срка кера амена кана. Тоа амена кате си каѓа на мен, ту учин кере амен, ту са. Вакла шунен ма на кана. Мека кера виек дова, а ту мен сари некава кере на мен. Ки дова.
Ајде маклашај. Нема клавас да пеас, нема кла ја Аллах. Мева керала на пуштинава кава тани ако мангавале. Себепи ме прајла. Таро муслимајна. Пакла ја Аллах. Молинаватот. Опростин саме прајленги. Опростин се муслиманенги баша кава со керена манги. Соске туѓа неа ме више опростин јумленги. Ака на туте а чола само туте опростинеленги. Аллах ме замолинаватот. Пошто ме опростинаваленги, опростинеленги туда. Почингал муслимајна теровена. Hem lela pesa hirangyalengi popiko ovdaro valahi mukhalale pegraste našla sos kya hi našla tari fitna našla tari smutna imuno nikoj na nodote ahi tar svakerio poslaniko sallallahu alejhi ve sellem ko akavolo vakte fitna koro ka staral hem okole ko vaso je krivo hem okole ko vaso ne krivo наете джанопете разликујнопес и рата родиве. Наете джанопете разликујнопе од доверливо, таро недоверливо вакерело посланик али селам. Наете джанопете разликујнопе сојтано сунета сој бидати. Која бер хадис вакло посланик али селам. Окова кова со ковол бидачија. Леска сматринеле дека нело сунети. Окова кова со какерол сунети ка сматринеле дека керала бидати. Ема да леске до посланика али селато сам кобутаро пе хадис вакла никелен тумен котумаре кера. Соске ковол hem jane na pada kadva sode singapeda ko hilafet osmaneske radijallahu anhu. Sini najbari fitna ko muslimaina. Adva sino vakti, akavaita no vakti ko leske da obda živinga ko akava vreme. Hem prenesino apesa hide kanashla ko sham ko Jerusalim živinala sine. I mesjidul Aqsa dariga jala sine. Hem dariga preselinga ki smrtno postela koga sine. Ali leske nekoj taru leske ramalem dikena dobro obala. Hem kerena leske amir vakla soruvlar gatube. Tu vakirela robea? Kazar daraya taru meri be. Akla vallahi na. Ni taru meri be na darava. Ni taru monasvali pe na darava. Nego yek darava. Na osetinava man. Niko jenneti de kakakua. A niko jehennemi de kakakua. Na osetinava dalio Allah ka vos digninel man u preko deređili ka huljaral man kod ne jehenneme skoro. Na janava. Dalio do vas oživingum tanu dovoljno. Baš Allah sukergim ibadeti. Ема да вакла ровля кералама. Од вакла сикинин кералама. Ема герни преселина. Амир ибн Абдул Тамими рахимахуллаху таала. Амаре предходники аме праля гер живинги. А амен ки според боленцар сар живина е. Од вала најболе џана. Молина Аллах те бареке ва таала. Аллах те бареке ва таала која кала мубарек раќа те доближинала мен ги ибадети тоа мен ги најман. O sameni bolea subhanete kerala minge bizo adavate naštite sova. Molinava Allah te bareke ve taala. To čistinela maro kalbi. Taro sekova fitne luko, taro sekova gibet luko, taro sekova bilači, taro sekova baro im tikno gunahi. Molinava Allah te bareke ve taala. Ya Allah, očisti na men. Se tute na pomožingana men to očisti ne amen. Wallahi na ne amen amen javer gospodari kasta men to obrati na men. Tu si ano kova sođane amaro kolisoske steginava. Tu si ano kova sođane amaro srce som angela. Tu si ano kova sođane amaro iskušenije. Tu si ano kova sođane amare gaile. Hema men sebepi od ova peraja Allah. Peraja, imanea peraja. Soske nadvladingja amen amaro gaflet. Nadvladingja amen o gunahja. Kalargja amaro srce o gunahi. Šejda amaro srce o sarnu pa kočaro. Na džanaja amen adava. Tu najbolje džane. Adres ke vakirayat ke sar so vakiriyat ke to poslanik alaihi salatu wasalam ya mukallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. O tu ko vasirane o kalbiya, ko smerine o kalbiya. Iran smeninker amaro kalbi ko tiro dini. Hem vakirayat ke Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya Allah maker amaro kalbi te skršnil nakon što tu denganle upata hidayeti. Se ako tu ko akvana pomožingana men sar so vakirga Amir ibn Abdullah. Amen kova na šavde, bizo to pomoć amen našti produži ne. Zacvrstin keramen kota rodini. Keramen ihlasea te preselina. Keramen te uhidea te preselina. Soske odovajta no amenge, o najbaru počast kova su šajto возможine amenge. Allahume amin. Subhaneke Allahume bihamdik. Wa nashhadu an la ilaha illa wa nastaghfiruka wa natubu ilay. O Allah te nagradi na utumen, baš i tumaru den do vreme. Allahume amin.